Hiji ni Weru TV. Bano ntuboko na kanya kangina kwatanira nawo nikenda kumenyethia Nteto mwanyerete kubanganiritie oro Weru iri amonende na mantu yegi siasa rechitirite kioneka wita na mbere muno cia guchwa mura kithiraitwe ka munini wa mutungeri wa baraba uchwa ite mwanya biegi siasa amana kinya udurani ribo mathiko na kinya rugendo ro muthia ro mututigi nwe mwaike baki ya mantu ya moyare nende twitirite twekubangana iria oro Weru iri na icho nende icho Nteto twikirite orito Nteto cia Ithatu. Akari bakago twatigania nende gutiwa baitara dhara nyuma ya mbura ukondoria nyumba na kinyandethia cio. Ndaitari umotareria bura ochokere chukuru amuno kwithira arege umukuru muno nyuma ya kibaki kureta kithomo kia utheri. Arwerite mwanya kuoneka bairu irone rwa kuingia mendikiria ya IBC batati yome ya kithurano kia mweri wa 8. Mauta kuoneka kura ringi oria bonda kumantere cheyembe bakuwa kwe babo benderia mauta yana maguri ya goro muno. Maureen Kome no monaniria weto mathithia oro Weru iri na Nteto PHINEAS IMAANA na Nteto chero thikamberia tha ichi chiongwa na twithia tukwatanira mwanka muthia utikaulo kinya kwina kalono ore mbura enkathaitite na mbere kura ntere mwanya cia nthiguru ya Kenya akariba ugwatani nditianie istibati baitala dhara nyuma ya nyumba cia mwana ndethia ukondo rwiro bobu manetie na mukandarathi wa njira ya thanantu yetamulika kwerekeria nende rwentere wontubura butite antoba ntere unende na muthuro akereria ontobo chibwantere ugite ni bethirite bakiara na iria na mukandarathi ukenda kinya kwerekeria rwe kuntu kongi mukiri mitheka na chonkuruki ni akaribaka gwata wandine mekindori tigania central baraba chumeretia muthoro yo munene kumeneria mukandarathi urawikira barabara kuma thananto weta mulika lami bakiwa rwero mokwiru nokiretwe miundene na njeti anto untubura butumite bakagia sare nyumba iro imomoki ndethire ikamati roe bia kurabira birare miundene bikondoretwe amwe na mawenyangia yange ndekerwe mwakoro mwarimu kenywa akigwa mbu tuko ndagwa inye kenywa mura kathengeta ikangombe na toboli twetete aroi bato thenera to no kabwata to titete pio nyumba ciako cia momokere mbere ria momokariko reko momokariko mbati mzuri rira wana nyuma reko wana nyuma ngiogerera na mbori ciare mbori emwe kuringwa na yukwa ntuko engenio ana bare nyumba kora mburenge nio yaurire nio onderiko nio ku ndaikwa na nyumba ya ina ndori mbibie na thina ngetora nyumba yakobokere yakoboka na nyuma mauku yana na ciondo biana bionde biretaru oni achende na hoteli na okuena mama ora rokire to mwatake kuritana nyumba na kuritenya nguo mauku ya chukuru bie chietaroe
lakini tukora to etrandre we to monto to monia aturongwa kwenja mutara lakini otebu amba tutevi kuma ntukora mbura yaravire goni Thaa mama ndara osoka sokia ng'ombe ntukwembere ng'ombe yetete amokuo ndasoinya bombeta ngeta oae na hoterine yonte vya kurita ng'ombe roene kwatweka no rwero atona nto akolokere yonte vya rwero getera saindie kanisa rogetera saindie ngerwa ntiri manyumba goni nkariga gate ate aunte ona kwa otorera na nte ona inya kwa wetera endre oni inyangorwe kwanda tiri mangorwe sulelu imorigi ngorwera kwa gontinga ngeti mbinga nkarugorerwa iroi rienda koria rero uno eri thirikari yaroretera nyumba kwa kanaka ao kwena public land era bati kuretera roe nyumba kwa tombe twende toretera roe kanyumba kandera kete ara kongo na mbaketa na thena kongo nyamba ochongwa ndiko sikorangi na kamosingi kanda mbere tie kwenja kongo na koi kathikanerwa kinyantu kwa kiume twathere okinyanga mataka ya roe kanichene na mukuyo engeriku batu twetere nyaka nichene tokaranthe togeretie mauro igoro no tutukire ona gwa karanthe mahoteli machubulia madhani kombe mathamosi kotiona ciora byangwa iroe muntu atona inya kiorona kioro kia weta akilikithia kirero kia karibati bwa Ntoko Julia Sanampio awete na kinyethetie matheta yao ke DCC Ntoko na kinyanyume DCC kwaraniria mukandarathio uteta aliere ayo kwa mwanka Thai akiromba kinyatongeria bathure na kura Ntoko unkumirate ate kenda bono kiotoro bwa kariba mbere moko yotate mantame nkoroki tekaba kulalamikira mantu yatio imantu yari ono tungeretie kwaria nabo at least effort yekwe ka futile itoshete with the DCC na naredi na resident engineer na ba promise ko bwithio ntobo tho iba kulalamikanira bakiua Kenya Power tiritite ikingi barabarene baba Kenya Power na bakaua ni contractor atirite mbecha kenda barita ikingi barabarene itukwenda barabangi beye kenda baile barabara ubure ko bwithwa yukinya kabua ta market no ntura iya baina pin na iba tharirie nyumba cio with emergency batharirwa na rwiro nikenda babwithirwa mutaro yu lakini utingwe bwithirie rwiro akapo baumiza kabisa itukwenda bachokerwe ndene njire bwithwe mutaro yu bwithwe yura kwana kuringana na standard no to itona mitaro engi bure bwithitwe ya barabara kenda nyao bethira bae safe no turiro iro rwingi rutapito rwiro kuma mikindori rukena maru rwingi rwita inya nantu koruke ya koruki rwiro tharia nyumba ucio ntheire au na very soon no katuthika inyanto kulukira rwiru no tu tika rwiru tharu nini mwasimu wetu gichonga kabea kinyao ito mwiro narare kunthe na elie thina ira tukilukira ile mantu atukilukira na ntomeri akarike mukandarathi urakorita ngwe no nelwe na ithaka bya thirikari bire ena mieroe kana arwe na miomolika thana nto akatha contractor bere ngwe atomba nana ngweu iba muchuna banenkere muntonge aerwa ngoge age mama enja metaro anto bathi kwa iroe nkiripotera Weru TV kumatiania mbeta wa mukiri wa mitheka Mambura yako no kwa kora wari mutungeri wa bathatu andegora ya Kenya Mwai Kibaki no yetite na mbere mesa kunende kirigiro kutheka terecha Nairobi ntuko ya rukeni na kemichedo Kenya yo atungeri mwanya bari obandegoro chomome nyomi berigeri nende kire mambura yau ya maromba au kenende kukethira kinyamwiri yokinoka kwa kokienja udhaya na arakinyo kunende obangane kwithirite bogeta na mbere Ntukwe mwake mbere ya mutongeria wa bathatu wa Kenya Mwai Kibaki anogo kwa kokienja nterecha udhaya Nyeri obangani abo mambura yano bwitite na mbere kendo tigira utibo kulethana Akristo nibonekete kinyabo bagita na mbere no uthuraniri bondwembo ire ikethira ikina wa ntukweu kiremisa ya kunogokia mutotigi ni ontobonge burabwithirite bukioneka butetina nyuma kwa elwa arama bisa baburithi bethirite nende baikinyantiriu na kwibangania kendo tiera utiwagagia kinyaburiko bukethira bukiumaira wikiri bwachie mande ni achukuru era mambura yake thira kibaika ni ontobonge burabwithirite bugeta na mbere orite bikobangwara kukwirigirwa antu 2500 barabakethira nende baikinya nteriu
Gitumi kurikanwa ni ati mututigi akathiko kuthingatira mibango ya jeshi arakinya bonendi bethirite bakioneka gwitana mbere kuibangania nonto bantuku ya Jumamosi. We are all led by the KDF and we observe the protocols of the Kenya Defence Forces. We will do everything according to the guidance we will have been given by the KDF. Kuyaru misengine ndene ne kedre kidha kantere cha Nairobi kenine ke michezo kya Nyayo Stadium na aratungeria mwanya kinyobo meandegurwa Kenya bakweregerwa kwithira baikinyakia. Mwiki bakia kedra kirika na wanimanto mwanya ya kithomo na nyuma ye utonyo tungeriene kumweke manto yarake bakedrete akiutheke ni kureta kithomo kya utheri onto burane ndipo atiere baingene ba uchoka chukuru mwabara bakedra bakirika na kibakine retario mora wachokere chukuru na kudhiria kirasi kya form 4 na miaka 35 nyuma ya kithomo kwithira kya utheri mwanike Nteto Nicholas Chabari na jamanitie na ndaitario na tutumira report ye. Muridiria Weru TV ritora kompeta Nicholas Chabari kuma ntereche gembe na ntugo ya mundede na kanyaga kwaranira ndagitari Kimathi Kimaru hurano umwe wa antobaba gunekite anene na kithomo kira kianjirwe I mukathe mutongere wa batatu wa mugongo wa ndigura Kenya toe Emilio Mwai Kibaki na urarikitie na ututiga kithomo okiabure ndagitari ojo athomire na ukuru nonto bakwithirwa kithomo gigutuika akiotheri na mwanka athoma na emde indagitari kire chibitare ya mutuati kogo tatuambire kumenya rugono rukonenie na ndagitari Kimathi mbere ndagitari Kimathi tumenyithie ritore yaku na maybe umite ku beta Dr. Kimathi Kimaru umite athiro rujene location ntora karibu na stage kwa Njilu na nditangwe mutwa sub county hospital ngandi bethani daktari Kimathi tatumenyithie buragwa wonangire kithomo giukumira na aragwaterere kithomo maybe nikendo chokera kithomo rira mutongire wa mugongo wa batatu Kibaki aretire kithomo kiotheri kugwaterere kithomo wenda mbere skuru mwaka wa 1986 kaangiri mana 86 randa thomire mwaka 1993 kwethera kwina thina challenge ne sana cia mbeca cinya na mucine ni onda aterere skuru 1996 1993 sorry tatonya ngui na imbingi cia mira cia ngui imbingi cionthe cia kandarasi na ikari cia mikono ndaria o kintu miaka 10 ndete skuru yanda 1993 ndario kunya class 7 ni onda atirire badaria miaka 10 lakini ndaria nkiba shwa nkakona nafasi no njoge skuru ringe kendaga na kithomo koku ma 1997 we class 7 is it 93 we class 7 no kithomo gya kumire na wona becha ikura na wamwa guteyanira kithomo wachoka biashara nchinge ngwichinge mwanya na mutongeri ojo wa mugongo wa batatu twe Kibaki agwata utongere wa ndeguru 2002 ikumanisha ile wachokire class 7 kairika wachokire class kire kenda wendere so dira Kibaki ayogirie utongore bwande 202 neu no ndaithirani na nditete ngui ciakwa lakini aiko yukia na tangazire untu bumwe araua kithomo ikiotheri na karo na buu nkirika na obo yana wire ukakwithira no atete skuru mbere ne no ntu bathina nyeri kuno ucoke untu bui bwa challenge untu no ndethande na hamu nkura cene atamagona kanya ngacoka ndacoka ndaigwa kuri bange kinya bari kuri unge wari are kuma Nyanza are umuguru kuri woni are miaka 27 by then ndare miaka 23 ndazain ngezo ngeu Kibaki ukasia that's 2 or 3 now ambwa no tayo kiri 2 or 2 then 2 or 3 kenda ido ndaenda huku maskuru class 7 ndewe ndandara mwalimu na ndamweleza mboli ya we nkuona we mukuru na nkuona nyari mupema ba utrita na skuru
boy almost age mate na no in display no to sumbrane hapa na pale, lakini ndeleza mwalimu ndamwera ni resolve enio na kama bitu soka na mbiyete nkemenya mbiyete kuriete kambiyete nchukumine muntu mbiyete na bwa ningwa. Kwa hivyo tero mbonga usumbura nkae ndo nyese display kana sheria skuru ta kusonte dante komenya leo kinya class 8 ndawatere max, lakini tikandarita ndawatere 429 out of 500 mwe kataka inda isi no ngwata, lakini ntaisi ndakinyithia antu au ndo kinya ngecoka skuru target kwa yare maybe mbone class 8 certificate but and even driving school, then maybe mbone ka we kidogo kinya ka somewhere we kinya Kenya wildlife or somewhere else arambomba kwa andikwa, but there ndikuthia ndawata 429 ai ndona I can do it kana ndaomba kuthithia na kuimba kuthithia ndo ndachenjirie dream ndambire kuthwari maybe now kaita secondary no mbae mwalimu Deti Maseno School National School. Na wathomere Maseno School the 4 years ari ndathomere Maseno School miaka ili from 1 na 2 mwaka 2005 and 2006 still kuendelea kuoma ndo bida yona katika biari bingi pio skuma kukinya mwaka yoele kana form 2 biadra bikothira kwa gana challenge mino 207 ndo yaringe ndakaramja mieri 207 baiti fi yosoka nileo welwisha aibirwe unge Andrew Kainga beabaraniria na my former teacher eneri ito twetera twaraniria na Boreru ambira twete Boreru arakore ukwengu ikio nikenda in case kinya kwa mankari na mwalimu by then are Andrew Kainga kuno ari PTA cha so ito twetera twari na principal na deputy na principal awe baya na results yakwa brandi thaija Maseno na uranda thithi primary kwa kutina thina no mbeye skuru na nkaendeleana na mathomo tukiura cia mbeca iria ikuonekana. The target yari ndike mwalimu wa maybe winya wa secondary kainya kore wa primary aria ndete secondary maybe after the miaka ile mbere ndona still no nguthithia bwa gacigeria ni bia skuru bia intano sieri bia kidene bia skuru bia sukumere mitako ya daktari ni after tutasi utokea from 4 ndona nguthithia bwa na ndono tejire ngi nontu indona nyo ngwe nyayo mbote ndaurasia mimba kuthomera nyangatethia community nontu saingine no lasia anari kuomba kuthithia nontu ku community contribute kiwe wathoma wakinya gutwika daktari nontu bwa kithomo kia utheri kia kiaretirwe Kibaki muririkana waku ura munene womba kwithira wina u wa president the former president Mwai Kibaki no uri kumuno kiri utongeria bwake na kinya kithomo giaku Kibaki na tethire nontu uike kunene bwawe ni waretere policy especially na ure kithomo kia kiotheri. Kwa hivyo undu ibo therie muri okira andu abare mwanikyo point yenge igire na ure okakutha watete skuru ali kana mberene no ucoke skuru thai. Kwa hivyo undu bono botume ngamurigana no undu kithatue nafasi ente meona indatoro miririria mbere nemba mbakona nafasi but nte meona mberene lakini rere yire kwa twika gucenjia policy ra yariko na kwa kithomo kigwake otheri na alafu neo andu bara batete mbere kwa tukiba witikirwo coka skuru andu ano ndi murikanite sana na nkiwa ibo kwa kabisa no undu kethate intervention ya kana kethatewe ntekithira kinyete thai. Thank you very much Daktari Kimathi. Hujui Daktari Kimathi hora ni ndagitari cibitari ya Mutuati na agutunenkera rugono ruganu rukonenie na muturire wake burathomire na thina na mwanka arikia kuthoma nyuma ya Mwai Kibaki kureta kithomo kia utheri. Wo muthikiria kana go muraithiria uraithiritie umba kwithira ukuite moyo Daktari Kimathi wengo kunenkera wirigiro kuona ati mantu no magaruke na maguchenjia utoro bwaku. Nteto Class Chabari.
Kithurano kinene kithengerete nende ya siasa ibonekete kwibangania na kutigira nende baina kira kionthe kikwendeka kenda batiketira baitiao mini kamiti ya miankana ithurano IBC bubuyite ori bamwe ba siasa barabachindira kire muchunjo baugete no mwanka bakinyande bene mweri yo inana taruri kiombe kaitene kau kamiti ya miankana ithurano nithirite kinyayo nende ikichincha kiantuko chia muthira nende aruirite kimutongeria wande guruba ine chucha kunenkanira marietwa yani nibo kulingana na mutaratara jo nyuma ya ithurano bia muchujo kuthira kuri njuma ya kiumia kithiru narwo nandi nirio muthia jua bia mabi kunenkanira certificate na gwikia marietwa jia arwiri ba kiri mwandikithia wa biama kiri kithurano giki kia mweri jua inana mwaka jo uria wonthe ukwenda kuruira giti kinya kiri kugia gichiacha atebatere kwithirwa ariki amene gukinyira Jumatatu ya tariki 2 mweri jua 5 iria ni akwi mieri 3 aki mbere ya kithurano giki. Kulingana na mutaratara jo arwiri kiumbe ba babatere kunenkanira marietwa jiao na anduano iria bagotumira kithurano giki gwikinya tariki 2 mweri jua 5 na ntuko eji noyo muthia jo arwiri kiumbe ba gocheberia biamene iri mieri 3 aki mbere ya kithurano tutekaire kiamene giki na tugeta independently. Kulingana na mutaratara jo arwiri kiumbe ba babatere kunenkanira marietwa jiao na anduano iria bagotumira kithurano giki gwikinya tariki 2 mweri jua 5 na ntuko eji noyo muthia jo arwiri kiumbe ba gocheberia biamene iri mieri 3 aki mbere ya kithurano. Ntuku 14 nyuma ya ntuku iu iria ni tariki 13 chia mweri jua 5 kiame chiathite ya ithurano na mianka ya IBC yarikia kwamukira marietwa ja arwiri kiumbe na anduano chiao au nandi niyo ikabatumiria gukurukira The Kenya Gazette kuringana na watho. Kuringana na IEBC baria bakwenda gite kia urais no mwanka gwikinyira tariki 23 chia mweri jua 5 banenkanire marietwa ajaringi kura ngirijere akuma kire kaunti itekonyera 24 na marietwa ja abatere kuthingatana na namba chiao chia ibande kana passport na irore biao. Gatagathine ka Jumapili ya tariki 29 mweri jua 5 na tariki 6 chia mweri jua 6 IBC ikamukira na guchonkona marietwa ja arwiri ba bagete kia urais baria bari na kiama na arwiri kiombe maratasi ja kanenkanirwa kire mukaririgite wa kiama ya IBC gatagathine ka thaa 2 chia rukiri na thaa 7 chia muthenya na akari gatagathine ka thaa 8 chia muthenya na thaa 10 chia ugoro Antoni aria IBC gatara kujajokeria nchi tunayoipenda agamba jere jomba kumania na uchonkoni bwa giteki chakathikirwa na kugitwa ndene ya ntuku 10 kuma ntuku iria igamba rikamukirwane IEBC na agote gamba rigetekirwa nyuma ya Alhamisi ya tariki 9 mweri jua 6. We are now ready. Ankiama ya IEBC kuringana na mawatho ja ithurano nituite tariki 29 chia mweri jua 5 iri ntuku ya mwambirio jua kampeni chia kithurano kiu kia mweri jua 8 mwaka jo kampeni ji batere kurika tariki 6 chia mweri jua 8 mathaa 48 mbere ya ntuku ya kithurano nakagigitene gaka kampeni batere kuringwa agatagate ka thaa 1 chia rukiri na thaa 10 chia ugoro biama na arwiri ite kithurano giki bagatara baria bakarungamira kura chiao gwikinya tariki 25 chia mweri jwa 7. This is the election period as defined. Kithurano kia mwaka jo kiria nikio kia Ithatu rungu rwa katiba ya nthiguru ya Kenya ya mwaka jwa 2010 kura ikaringwa tariki 9 chia mweri jwa 8 iria niyo Jumanne ya 2 ya mweri jwa 8 kuringana na katiba. Nkiripotera Nteto chia Weru TV diako adietoa ni mwirigi wacharete ukethirogeta kurenchokete na Nteto ingi atunoke anini.
Anko, kwani sikizi ng'ombe itani sere ukikamua? Saidi. Hii hata inataka kwa gatune. Lita 10 na bado unaendelea kukamua. Saidi Kumbe shida si ng'ombe, shida ni sisi. Shida ni sisi. Angalia. Joy Max Dairy Milk. Kiyango leo mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndethie mithemba yonthe na nkurukine ba kuthondekagira all stock meal ire kareto garuruku bubu nene kirendethia chiaku na Joy Max Feed itikugwithia kinyanini. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Nkabuna Technical Training Institute ni tukugwata ugeni kiri ujukane bwa mweri jwa 5 na jwa 9 mwaka juju burabutita na mbere kiri courses mwanya kiri department ya business, technical na engineering ni tuja na courses ja diploma na certificate in secretarial studies module 1 and 2, diploma na certificate in ICT, diploma na certificate in supply chain management, certificate in fashion design and garment making, diploma in electrical and electronic engineering, certificate in plumbing, certificate in welding and fabrication, artisan in motor vehicle electronic na inge inyingi. Nankuruki ni tojana courses ya kagitaga kwe ja hairdressing na beauty therapy. Magerio jetu ni Janek, Kasne na Sidak. Kenda kumenya manto nkuruki turinge adimu kurukira 0719 186 814 kana uturingire sukuru yetu ira iri kilomita 4 kuma Gitembene taoni nene ya Meru njirene ya Matero. Nkabuna Technical Training Institute, technical skills for self-reliance. Ile base tena. Madhe, ugali 2 sukuma. Gali tena. Ukuli miskuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani mepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our Afya, our pride. Star Times Rembo TV, home to the latest Kenyan Swahili dramas. Weru unafikiri unaweza shindana na Shani? A prominent family is exposed to jealousy, schemers and dark secrets on Nia. As Dr. Funiken Momakayai hosts unscripted true life relationship experiences on reality TV show Kupatana. Nia, Monday to Friday at 8 p.m. and Kupatana every Tuesday and Wednesday at 8:30 p.m. Save up to 70% when you renew your StarTimes subscription and add on Super Kids package for just $150 to enjoy up to 10 extra kids channels. Terms and conditions apply. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku muchi utheri na mpoya ja Kenya. Tori na mabati mithemba mwanya jerene Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi tori na Espana Tile idia ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Tori ongere nyomba yetu Makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi tori na mutaratara jua korea mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki tori ingire gukurokira namba iji
Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Na tuchokerane ati nendie kurwa minister na marane MCA kinyawa mbunge ya kaunti ya Meru ibakinyete ntere chia dhiroga iti kenda kuringira nebenga bana wa Meru kenda choka itene ringi batongeretu ni minister wa kithomo lena nkirote atungiria bai bachamaniti na kuruka dhomba bai kundi na kubauria kwa tambarunga bana kiraito ne betete na mbere na kumeneria ruiri bange baite kia ungabana barioka ira mwangaza na kinyasi nitawakaita kamithika lentori bakiwa nende utike baina kia kubwithiria Meru mwanigeto Nteto Dennis Mugendi na otwachio bari twambutu kana wenda mite brigedia ya gavana wa Meru Kiraito Murungi bari ni gikundi kia minister na MCA kuru batongeretwe ni minister wa kithomo Lina Nkirote bakinyete nturene ya thiru gaiti ne akieni kia ichunge o athiru Igembe South are batirimanite na ikundi bia ekuru kithumba kubonjorithia kimbesa ona kinya kuringirera rekura gavana Kiraito Kiraito Murungi tano ato tomi I first lady weto eja kuona ngugiria ekuru beto bakorita amami beto bakorita kenda tomba gochokeria anto beto baba kuga bate kuona maendeleo ibobo kuona bageta kureta manto jange jate kueleka na ara mutindwa bakiuga na beto bakare na u town bethe ya manto jira bakuthia gavana Kiraito Murungi aciometie kuitana street ine rwaria rwao na rururi rwa gusamburanga mururi gavana Mithika Linturi ona kinyaka wira mwangaza batu anto beto tukwenda anto baba kuyotwira manto ya ndawa cia mawendo babu imbwao bukwenda kana ndawa cia mawendo kana ikondo bukwenda anto beto babu ilami bukwenda kapuro bukwenda kana burenda buretera ndawa cia makegwa ke manto yake wendo Setani asindwe urona mandibuti na amerengetu ya nawa ende abo kwenda support ka were boya kuringerwa ngite imukuru we no karinga ngite nyate akana kaka yuthi kara kuona are nya karinga ngite u ya bwira atire kemo eta maita maere agiokeria mutwe bakamatoka bakaibanga na mbeca cietu ciekuru ende bokienda mtu atutumira akiri cietu kawera ni akiri yetu ocethaneo akarire nthe wenka menya no enka mwakoro Meru mzima abange bonthe isia nibo nto kuona turathiurungite na mukuru we ateka mukuru rutere ntu bange ngui itukwatanira ofisi yawe kwa mtonto re turita ofisi ne weke kawira mwangaza ikeja kwithirwa utongerio mwega ethira no to we bishop reverend temanio ya reverend bange mesemania mapasta bangi bweta urona kawira mwangaza ku ateta mesemania bishop bange ateta mesemania MP bange mesemania MCA bare ateta mesemania yao atibeta ni kinyara kakwita no abeta babanga kikethe imbesa je uchi awe tukukamba cia cia bwareterwe butare toro mbesa cia kawira ene ne kia gutinda akiwa ntuko cio ndanga ndakiri kundi bia Meru county bio
na boni akaribebukane nabo tankurumbu na njuri kithurano nikijite kenda Meru yumba igweta na mbere na kugia era nkuruki kawira mwangaza ibukona wengwanwe ariae wenga tukone ndikawira tukeomnengera no gagaria yo barita ofisi yetu e county bena murega bo bana bobaile getikia ngavana igetege heshima muno ngavana no mwana president o Kenya kana ne ate anto betu tutienda anto baba kuya bakangangia kanisa yetu ere kuthithakia kesha ikenda na betu bethira bena mitugu emega ekuru betu bethira bena mitugu emega tukeya kwira wa manto yate kweleka manto iwe kwenda anto beyo twathana yo Burienda cancer center kana burienda manto ayuba kwariria imerengeti bukwenda kana burienda tuthirwa cancer center nara level 6 yetu imbwa bukwenda kana burienda nto beyo twira Nteto bo twirite kweleka babu mandibuti bukwenda tukienda mandibuti mboere anto bakeni geshonge ao mbese ira cienjete mbwao era millions cienjete ara wondi na wondi ngeciege mbese ndote muntu atethira nambi lakini hiyo bukwenda makopo bukwenda tikethima bukwenda. Dennis Mugendi, Weru TV, Ntulene ya Thrugaiti, Wandini ya Thrugaiti. Kigembe South County ya Meru. Wande municipality ni mwea wandi iranende chino chindalimbone ne kire kithurano kia mwaka yo nare kinya siasa cha vyama chionekete kung'enta munene wandi nikionende kine ina kia county ya Meru ni untu pokwithira ndiko kinyo bichirene cha county amwe na motungata yangi ethirite yagi kawa MC wakaita Elias Murega akiumaruka witanende guchwa kitekio bunge bono dimenti na tiete nkindano inene ya Ruiriba negweta wandinge iwand Mutoria Nyaki West rekinyayo ino china dibone twetegera siasa cha wadi cho yelene nditwarane tena Ruiri na kinya karibachio na kende gichunche kia bidato na kia muthia kia rono ruro mwanyanta ngurutano cha wad Dietwa ni wakili Hilary Sande aja tori ikaga Nyaki Westward aramithero ndi aspirant marito ja kombita Lewis Kithinji nchiariri ntora itawe Kiruai village inkorwera gitekia Nyaki West na ticket ya DP Devolution Empowerment Party. Wodi ya Nyaki West kinyayo ne kucherete Arweri Kathomba baria mono bakuonania manto jaria jategetetwe na nibyo byagetomi biao bagochowa getegeke mbere ma imbithirite ndi crowd mono na ndina touch na wananchi na for a very long time bombeta kwithira ngita rangoge wananchi wa Nyaki West na kumania na kwita mbere tugita na irangoge hapa na pale ndene matura jetu bombeta kwithira ndi so close na wananchi mono ambigitwe mutongeria ura turari nawe utengugia ombeta gutwitira batu twe Nyaki Westward tuyakwena town ende kwaria mauke na mira na aja barabara ura chithuki tathai uti na maukinya ntore ire gaiti na re mangaya onto barabara ure thuki ndene Nyaki Westward yetu barabara chietu chitekero maram barabara chietu chitaramwa sibitari chietu chitina ndawa tuna barabara indhuku mono very pathetic tonto njira cietu itumba gwitirika buru na no chonto urakuga itwetire aja iturombe aja ituthithia aja itorobe aja ituthia partnership mono bare inyeria manto jege kithomo na barabara oni ote skuru ndene Nyaki Westward ntira kunderia mwana eria na ndamurumia mugate ndamwira na igwe murio chwa wakiri na kamurio kakwithira wino tongeria bobwega ote market ndene Nyaki Westward ntigwitangio ukairia mwekuru nkimweja turotara tutu oni ndene Nyaki Westward yonka ndi na nkurukia stage inya irampumbete kwa kira ndaka chietu cha boda shed landmark yakwa ndendo mitegera muno mantu na mathomo na mantu ya road network and infrastructure bibyo nkwenda tuchiumiria muno ngumya thina iro nyingi muno iro nyingi lakini thina itithira na ntukwimwe na itomba kwithira chonto tukithira yo rimwe lakini ndingikwenda sana tutegera mantu neja barabara network chetu chanjira tuntu murungu na mpete kanya bombeta kumenyora ithithagua bombeta kumenya agency nyingi muno chathi kithirikari cha Kenya Urban Roads Authority bombeta kumenya Kenya Rural Roads Authority Kenya National Highways Authority na sector ingi nyingi
cia kinya KRB na kumenya na atia sector iu omba kumangania bo no chora na tumbo tuma bo kenda tumba kwitha mbere tukimanufaga sector cietu cia barabara aria lewiza kwenda mono utungata bogima bokera ituburi kwitha mbere twithugana na ata health facilities itu nacho chiwita mbere ikeza improved no kona jana ndi Nyaki West na Nyaki East cho ijiri chira unganire cia thithia sub county wetwa Imenti East na Imenti East twene ona ndi tuburi kwitha twithugana na tuketha twena nya sub county health center yetu na ira tukomba kwithira twene ndene ntura ira na ndo onere twero district itwambirio kura na itwambire kwitha twina mibango eminene ekumenya na atia tugeta mbere tukibanga Mati Moria kiongozi ni akuonania witi na mbere bwawe bore agitete ndeni ya ward eje iria agochwa kibindi kiawe kia bieri Rutero no kawanu gwitira wikire transformer njengone nare nikodide last mile and transform nere ngi rutero no kimeno ira wikire transformer gankirene ra ndalire rutero no gitu ibadalire kambiti the last mile tenderete so I've touched more than 1,000 homes kadita nara one ya rutero no chaure da vaire intake rutero no one by intake nyakiro kano kiete intake chukuigwa icha kuitaroji gitro kena chumba gutona the pipes are given pipes the return the kimacha no by the pipes dispensary kadini I'm upgrading it to level 3 it's now the new maternity the nobone ni kwa maternity barabara ili ampumbeta korobi ki national government jeje dide tunekure kuma gatimene butamuka kendaro na festuga kuma MCK nobone butakendaro ne kuma kaga na butera kendaro monka kaide those are some of the infrastructure tumbeta korombe na bila waka the ECD classes to akite class kwa mbili ya butera chobo to akite nobone akite class kidoka primary akite class this is Kanankari primary ingire tiki infrastructure nyabubeki la desk Nkorokini agutariria mawatho jaria ateterete mwanka ja kuruka mono kirerwangirwo gima acha ni kadidi dispensary iriana ndetu kwenda kwerevit na ntuko na maternity ni waiti togwaka na nyawinye ikikethro area jojo kenda hospitali jumba kwethro ai level 3 people to go down in history that through Martin Moria I was able to elevate that hospital not only to be the level 5 but one of the level 6 hospitals and be funded by the national hospital by the national government directly from this checker. It is through my time to andikere nurses baba ingi. It is through my time daktari bana ikrobarugacha promotion kijekata they have been infected but we have them they can build the cancer center they work at fully French research center ya cancer na training. What is the positive agent of this abnormal multiplication of cells, the cancerous? It is my time that community volunteers of this county will be the corner stipend and to Kaninika per quarter. Even their bill is coming so that we communicate a legal framework. Na migambo yawe ya muthiane Miki ni kiongozi that winda that we want to be na tutungi yara kwa na problem turekebisha. Maureen Kinya, Ntangurutano cha wodi, Weru TV. Ntuko inkai nyuma ya Kenya kuinyeleka boka thani wagiba mauta nende thina ni ambiriretie kuthondi na bumanetie na mauta kwithira ati koneka ringi kuntu mwanya nende onto bravo direte Kenya bwetuma ngari kama mane akiritwo bya kwenderia mauta bagietera utethio bwoni onto bonekete nende Kenya komyo ugendi yabura tutarirwa ni mwandiki wetu Nteto mutugikare Ajani taunini yankubwa da maguta ya petroli ja kuonekana jatukungana bobo jitentu kuinka nyume ya kudra kurina ndingo ya mbere ya waguba maguta na jari kure kiro ya jamoguri ja ititie na mwankira dhai etitia ngari na bikibiki baraba kwenda maguta ya petroli bakionania baringikite mono na alaba gita kunyo maguta kirito mwanya no mwanka watu memoraini kujagura maguta mamu imaurite aituthinite muno turi kamera ni ta muranune turi ta menya muranune no twikara ni cia irio na maguta yakarire ta irio tore na ndi babo ko twina thine mbi
turauga manto jako bwende jara ninde jara thukire buru umite othe from Kionyo te maguta kinyano mbite ngubu naja na ncoke Kionyo kare nkathugume maguta risabu na ara maruma wanuite na bena goro na matikonekananga lakini kukungi marioneka makigituka aso zetu bado zimekwama. Sasa tujui sasa tuelekee wapi. Biashara yakora ito tura kuthiuruka kenda tumba kwendia na maguta kuboitu kuthira tarauli sabu mena goro muturire muthini jutige kutharana bwana mwananchi okawaida na kunyamaru ora gutebati kungi na kukiritwo bima bya maguta tangerekano rubisi akariene bari na maguta ya ndisuru na jatawa no wende bationa petroli na kiritwo bingi takia national no maguta jatawaki ikirikana kuma mpanga ejero umira gitu ikigitendia maguta ya ndisuru kana petroli alea untu bobo kwa Kenya mara kiri baingi na kiri batigerie na ndene gweta thirikari ya Uhuru Kenyatta kuigwa kiriro kiao kenda baka umukombone bu mtu ariumatana bantu araya mono mtu akimona nyako thuguma tote kumbo thuguma turakabisire rutero maguta ntu tukurathina muno. Sasa serikali inafaa mafuta ikuje kwa wingi ili tuendelee kufanya biashara zetu. Gideon Kimathi urokorera gite kya mubunge Southimenti na ugite kwena ombekano ntu bobore thithwa ni bamwe batongeria barabara thirikari nenene kenda bagekira thirikari ya Uhuru Kenyatta ibu na nkurukia kiwa kiria bunge barabara thuri gutora shumiria kwariria kiuntu giki kwamba kwithira thirikari-ini kuri na antu bakwenda kumugwithia kwamba kwithira thirikari-ini kuri antu bakwenda Uhuru Kenyatta na antu bamumenete kana kwithire kuri antu baindene ya thirikari babangite ku frustrate electoral process ire kuendelea Kenya kana babangite ku frustrate Uhuru Kenyatta kiri mibango ireneo ya kunenkanira power bwega kana bakwenda utumira mantu jaja iri siasa ira bakaringa once campaign period ya mbere ya mweri wa 5 so ni nkuromba thirikari move with speed nikenda supply maguta Kenya komba uchoka bwega na kinya bei yumbe kwina ine kwa kinya yumbe betu baraba parliament kinya bwe bamami sana nonto tuomba wetu kwita parliament rionde bwe kuona mushara yenu bwe kuona allowances chienu lakini butuke ambao tumona inchi kethira ninde guruinge maguta ya kuro thireti kanenkanirwa ati guti maguta ya komba ku security kuma Thursday ketha inthiguru ingi kwithira kwina outcry netongeretwe ni ajumbe lakini mwankana ndi tukuona ajumbe the ambisi campaign the ambisi bakiwa promoting pumeambe teaja muthia buruke mathi akiuria mwingi wa Southimenti bakathura mutongiri uri kiamenekia Jubilee kiama kia Jubilee na ndia tukareka nakyo tumbe kuthura mujumbe ndumbe kuthura MCAs baraba komba utwita ngwe bwega na Gideon Kimathi na jiritete ari umobau Only I'm trying, I'm tested, I'm proven. Na imbithara ndina moene nchi rionthe and therefore nkomba gukiria Southimenti moving into the future. Na mpanga eji ya maguta kwena ombikano etamba guntu monya ajakiri mongo jwa Kenya kumotuko bana arua kuma taunini yankubo gishigo mbunge ya Southimenti ngiripotera Nteto Weru rekwadiitwa ni Mutugi Kare. Siasa siano gatweka munini wa Raila kana Ruto kirete kya mutongiare wande Weru ni siasa chonekete ni nde kumata no kucheria maoni mwanya ore munya kwende kutweka munini wa Raila na senator wa county ya Thaa Professor Kithure Kindiki no nekete kwende robo kadha tweka munini wa Ruto nende arweri baite mwanya BMCA ndene ya county ya Thaa na kinya county ni amiro baugeta boba kawata mbaru Kindiki tweka munini wa Ruto baugeta Kindiki ari na kinya kira kionde kikwendeka kendo tethiaire Ruto kutongeria ndekuru Martin Mugambi na utumenyithia Nteto gikundi kia Nduke Embethi kuma kaunti ya Meru na nkinya kaunti ya Thaa munthi bararurungana kiri gicigo mbunge kia Mara bakiendekithagia Senator Professor Kithure Kindiki gutwikithua ari munini wa Ndagitari William Ruto kiri kithurano giki. Kithure Kindiki kwa uwezo wa Murungu na kwa wedi bwana nchi watukufu baina William Samoei Ruto baka form the next government. Another thing itokoromba theu wenzetu ba kuma other Mount Kenya West batotethia no ntokaria kureithiria Nyeri itonete banenkeretwe deputy president and the president Kiambu pia walipewa
deputy president na president, so ndeba wanji kwa heshima kubwa na wapate wate mkono this time round. Gikundi giki kirage kuri na nkinya rombi baite MCA ndeni ya kaunti ya Meru na nkinya kaunti ya Tharaka Nithi bariuga kuringana na utongoria ba Profesa Kithure Kindiki bwa miaka 10 na kubwirana na kugana kunenkerwo utongoria bubu. Kithure Kindiki mutongoria ire twakurobia cross the political divide akona baru bande rurungi one rurungi rwa thirikari. Kithure Kindiki especially barabara eno kuona kuma Keria tukathwana road. Kithure Kindiki was the first man to launch that barabara. Bariuga kuma kuthungira wathanini na kumenyeka Kindiki atarogwatwa na ngukumano kana ungumania kiri thirikari na kwogu kuonania no etigike na nkinya kubwira kiri gitigike kia munini wa mutongoru wa mugongo. Na muthako uyu tumwitigitie ukathima bwega Professor Kithure Kindiki kuma akuthurwa Lindo majority. Utire bantu nomwe Professor Kithure agwatikana na scandal ya corruption. Professor Kindiki tumonete akirungama na asuras asa antu baba nini ase gitariria ombere kuburutwa omba kwingwa ndene seneti entu bakurungama na Kenya akiuga mbimbia itingani entu kayejite gukandamisa akenya na yejite gukandamisa asuras. Kuruki bariuga Kindiki mwitigikwe nontu baturaga no chore na ndagitari William Ruto batakobetania na turaga arugamite na barabatekanya muna kwogu Kenya babateri kurungamirwo imunturo kumenya mathina maraba gukurukira ntugo gwa ntugo na kugana na gutosha kutuika deputy president of Republic of Kenya ari munini wa rais wa Ruto ki thirikari no yete tugiform kana ari deputy president wa batano Kenya riko ino twinio. Ni mwana mutingai ni mwana wa referent na mutana mwigwa na ini scandal tukiromba tukamuririkana ande by day kenda le our president the incoming president the fifth au akamu consider as our running mate. Kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Na mwandiki mnene uwarutingwe Francis Atwoli na chamaniti na biachara kienda kwa riamanto mwanya raba kwitha baikulukaira kingwe chiwa bubu yite orintuko yarutingwe nyole bade dengirete Atwoli ya chamaniti na biachara bande ni obichiche gikomba muchine mnene yu Nairobi. Boniface Mongera na Nteto. Na jumo chemane jo aritingoge na motongeri ngwatani wa aritingoge koto bona Francis Atwoli jo kwariria thigonko aritingoge ya tariki 1/5 redhereje kia moja libade jo garukire ntukwe narwa na kwa moshamane jo siasa na mtu anakudanganya mchana sisi tutatembea na wewe to grow economy. There is no bottom up apart from attracting. The only way you can grow economy is simple in economics. You must put policies in place that can attract both direct and indirect investment. Ngwa atanero je ritingoge ya kotu irani mwabule bamabibi ngebe ritingoge nethero yikumiria nkoro kia ritingo milioni nyaja nthegorone ikundi bibi nabyo ya kwangerekano gikundi kia rigitani ba kliniki ja kyokuko kutheia kia limonat wasu kempindi yu kiande kibanteto kia UJ bacha na binge bibinge. Ninawaambia hivyo, nimekaa hapa na nyinyi, sinywi pombe, sifuti sigara, wala sifuti bangi, sifuti kitu chochote. Na waelezea nikiwa na clear mind ya kwamba between now and August mtapitia kwa majaribio mingi sana wa Kenya. Wewe utakuwaje rafiki yako wote wale wako karibu na wewe ni wezi? Untu kwa Jumatatu thigonko ya ritingoge bale kethro ithika kinene Kenya aja Nairobi are Rais Uhuru Kenyatta na mutongero kia Makiode Muriro Ndinga bakethro balageni bagiteo. Kwa hiyo I want to appeal to you. Hii ni hamba apili yangu, tujae kule Nyayo Stadium. Iko mambo yangu tumetengeneza na hawa, nataka kumuuliza Uhuru Kenyatta. Hata yeye tutamuuliza, kwa nini uliwachilia huyu jamaa katuibia? We must ask him. We must ask him. We must ask him. Yes. Tulikupatia mlango kulinda.
tukakupa ufunguo, Kibaka akakuachia panga na kisu, ukapatiwa bunduki. Ulituacha kwa makono mabaya namna gani, mtoto wa Kenyatta? Ulituacha namna gani? Reporter Ntoshero TV kumaja kingina kitoka Nairobi, Mbita Boniface Mungera. Mwachango irachiterete kirita wane thirikari ya ngavana Kirito Murongeni kuthongomia michie mwanya kaunti ya Meru boboyete na njira ya wikirwa kabro ndene ya kunto mwanya amwe na kuthongomia kwa michine ndio kulukira wikirwa kabro ntubongine ndi burabwithirite bukioneka ni kwithira bure bwa kiguni kinyakire ya biashara ba matauni ya barabatariritie kugunika burabwithirite bakigunika kinyakumania na kweberwa kire mutoro. Toko kuraura twaginyanga ntaka tukajui maoro ya oni kajui maoro ya ngakanga twatano woro twaria tukinyete kaiya kugemia kwa matauni na mathoko ni ngugi ya thirikari cha kaunti na kaunti ni ya Meru rungu rwa wathani bwa thirikari ya Nandi angavana Kiraitu kuri na umbani bunene kirirwa ngiruru one gigi nene kulugigi atutethinguligie buriku ebu na aturikane muno kona no turikana kana babetawa kuranda meano wa uma ni Kiraitu. Kuma mwaka wa 2017 thirikari ya ngavana Kiraitu iri na muoroto jwa kutheria kweruya na kugemia tauni na mathoko ja kaunti na Mwankira Nandi matauni na mathoko 80 janana ni jonete Weru bubu Kangeta, Kiotene, Kimongoro, Kianjae na Kibiriche ni imwe cia thoko iria ciumbite kugemwa bubwega gukurukira gwikirwa kaburo iria ciumbite kuthiria ntaka teri na ruko thokone iu ontubura bukujeri ni akari na biashara bako ari ndiko watu nyi murimo mpio no ntubaku turoya inya mathigi tuike twandamanite kenda tubwithirwa lakini na tuikirwe na ikirwe kiriro yetu na Murungu na mutharime pio na atubwithiria atuimbire kenda tutikaria wa irioa atuimbire na uko tiere lakini nkuona na bwithitie manto ameya muno endere akwinyo turaburu kuibwa nonto ewi step ekorwa twire kurira thoko nonto bakwithia kurakinyanga na ntaka kwaura na irio bira bikwenderwo ko bikatwika bikwora so thoko ikethia ni unbearable inyakuria pokinya baba ina mbai kwa nyabikenunka ari tukuibwa yake ngavana wetu na twirire akathithia Meru great na itukona mauntu yu ya kuyura nontu nende thoko kwanza ukiya huku mathoko ne akaranka na thengambe lakini thai sawa buru kungi kora gukujeri kabroiji ni amwe na thoko nene ya mutindo ya gakoromone ira gukurukira mubango juju na ndia biashara bone nye gikeno kiao nontu gutagitikirikaga kagitene kambura karaja ikionekana kuthangikia bonene endia na agori na nande ya biashara na customer bao bari na gya gukenera ai tukugurwa bwega nontu kwina change ria turakaranta kene na menya mu biashara ja kugura ate tugurira na kuraramika nontu bontaka ende thayu tu mu biashara kuraramika thoko che Kibiriche Nkubu, Kithirone, Gatembe, Kinoro, Kanyekine, Kionyo, Mitungu, Antubetwe, Rare, Mutuate, Mikindori, Kiguchwa, Athi, Kunate, amwe na tauni ingi kinyatio nigunikite bonene. Thirikari ya ngavana Kiraitu ni umbene kiri wendi no thondeki bwa barabara wa Kibwandagata karabati amwe na kwaramia na gwikira barabara imwe kaburo untubura bukiritie biashara bonene ntere mwanya cia kaunti ya Meru. Mwankira Nandi kilomita 2,650 ni chienji ni thirikari eje na kilomita 635 gatanta ithano chiekeri maram. Tanto ba sentimenti tumugwete mbaru sana. Nonto nwenendere gututega metho jo jaire na tukamutega 2022 tukamurikana ambuga ibwega kiri thirikari nonto bagutwa kaburo ije tuyete na project ni nyingi mono imenti centro twenenya kaburo inge ikuthithwa market yetu ya Kithirone kiri wathani bobo bwa ngavana Kiraitu bwa miaka 8.5 ndagacha 31 ntere mwanya cia kaunti uni ciaki ngabio ngirigere ichiekeri kenda kurigeria matenderuko ja muthetu na mieguo na kilomita 4.9 ciekirwa rami Masindumba Nteto cia Weru. Agaruba kuma kaunti ya Embu ibagunikite na mauritani ya utheri kuma kire gikundi kimwe mauritani ya nende dia kubatara mantu yegi siasa na kinya kyoto siasa ne kuruba kinya ni bedirite bakirita na okonie buraba umbekia wichokere kire mantu yegi siasa mwen na boku tira ne bakuingia
kyoto kyo mwaniketo Nteto kuma county ya Embu rita mwanikyo mushiri na Nteto hii. Gikundi kia National Women Steering Committee magwatanirite na ruvonge rwa Crown Trust ni mambirite muvango wa kuthomithia atumia iguru ria ivoto ciao cia giuteti thiini wa miena ngurani ya kaunti ya Embu. Atumia aya ni marauga ni makoretwo matigitwe na nja muno maundu uri mautongoria thiini wa kaunti na bururi mugima na undu uria utumaga mathina ma atumia makorwe matagutangikirwa uria kwagirire. Tungienda kuvoya ni tondu kwina ithurano ciukite cia mweri wa kanana no twende kuvoya andu aria mararugama mambitwe na president metikire for this once makonsinde mutumia abewe gitikia deputy president ni undu aria onde marecirio boru wa kurugama mecio boru wa gwosa wanaume wenzao oga kwi governor wanao makonsinde atumia makore mai ofisiri natoka kwi MPs wana MCAs ni ondwa katiba yetu ya 2/3 marikana wanaokorodia 2/3 ni tondwa wagiriru wetu twi atumia. Mamwe ma mathina ta mama ni makwaga matigwataga mautungata maria magirire thiini wa thibitari ngurani cia mwingi. Oria mathibitari metu especially thibitari ria ngwaririria thaa ino etagwa ciakago tondu niramenya uguo nirauga wega muno yatinirwe manje 4 months ago gutikoragwa na manje mutumia angithie kugia mwana kuu agendaga na mutongi mugongo ni rwanginya twarwe na mutongi we mugongo nigetha gwa akavota kwithamba na kuthambirwa mwana wake. Na varia marenda gukorwa makivewa kanya keganene na andu arume gukorwa magikia kura niguo mavote gucagura atongoria aria o marenda. UDA primaries tuliona wakati Masadugu alipita Amini alifika. Sisi kama mama wakati ilifika kutoka saa 10 hivi mpaka saa 3 ya usiku, mama alikuwa saa nyumbani kuangalia chakula, kutengeneza chakula, kuangalia watoto na kuangalia ile mambo mengine ya familia. But hiyo ndio wazao walipata nafasi ya kutokea kupiga kura. So inaonyesha wamama walinyimwa haki yao ya kupiga kura wakati Masanduku yalikuja wakati ya usiku. So tunamaanisha sisi kama wamama, na kama kuna mama walipiga kura ni wachache sana. Ni maragia miario ino mari mwena wa Kiritiri varia marai na mucemanio wa mbere wa mathomo mama. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. County Commissioner Weru wa county ya Thaa Nithi amwe na kamanda wa borithi wa county ni bamwe batongeria baranende bedirete bakiara kya mutigi mwai kibaki no but komora ore kuyukia kanya kababa leopora donada chari ore no kuyukia kanya ka ali nuno ni batete kibaki amutongeria wa ombere nende kutangia kiraru tungoeba mwingena kubaukeria kire rutoboba ngoebo bole nende akidira gita county ni Bomet nwe ali aikwa county ne ya Murang'a. Samuel Gaishima na Nteto hii. Nobert Komora nwe kamishna wa imbia wa kaunti ya Thaa Nithi ora ajite bantu abevale opora ora athamiritwe kaunti ya Bomet. Arado na tachari nwe ajite obichini ya kamanda wa borichi wa kaunti kujukia kanya karakarari na Ali Nuno ora athamiritwe kaunti ya Murang'a. Bairi baba ibatongeretie atongoria mwanya amwana akariba kaunti no kuruta ntomiri cha kuboreria nuntu bagikuo kia rais wa bathatu wa Kenya Mwai Kibaki araba ugite ati ikagitaga utongoria bwake aramechara ya aruti wera bathirikari ya gerithirwe. Mishahara yetu kama watumishi wa serikali ilikuwa katika hali duni, lakini mheshimiwa marehemu rais wakati alipokuja akaleta mabadiliko katika utumishi wa umma. Ndio kukaanzishwa review ya mishahara ambayo tunafurahia. He raised the welfare of the police officers, and that's why you see them being the way they are today. He steered so many developments in which the current president took over the mantle so well. Desdirio Mbaka ora imukari wa Ntereche Airuko Kambandi arutaga gwira gikosi-ini kia jeshi ya Kenya mwanka kagita kawathani bwa Kibaki. Retired President Mwai Kibaki was my commander. Najua mimi kama mwenyewe retired civil servant ametufanyia mengi upande wa jeshi. Mali nasimama saa hii unaona nimeng'ara sana, na wale walikuwa mbeleni walitoka wakiwa wana sura
mzuri kwa vile alikuwa anaendelea na mambo mengi sana mangumu kazini. Komora nkurukina kathirite Kibaki nuntu bwa kwambiria kithomo gitari na marigi ya chukuru cha primary na nkuruki areta uhuru bwa kwaria. Ile freedom ambayo tuko nayo even of the media, sote tunajua vile ambavyo tulikuwa tunaishi kabla Mheshimiwa Kibaki kuchukua hatamu za uongozi. So kwa hivyo alipanua mipaka mingi ya freedom ambayo tunasherekea kwa wakati huu. Ariuga mubango wa uthi na mbere bwa nthiguru wa Vision 2030 ura ambirie no atethirie Kenya gukinya itagaria rinene ria uthi na mbere. No Ekirimi Muturi ura imukaririgite gwa kiama kia mawakili LSK kaunti ya Thaa Nithi na wetete Kibaki ta rais ura agirithirie mantu megie ugambi. Is best known for the promulgation of the Constitution 2020, which really contributes a lot and promotes the rights and freedoms. Kariba kaunti ya Thaa Nithi no abathiite mbere kwandika ntumiri ikonie kuo ya Kibaki ebukuni rira rigaigetwe obichini ya kamishna wa kaunti nyuma ya kurugorua ikamishna uyu wa Imbiano Komora. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Na kumira no tugatatuke kera katanta kire Nteto chietu kathu na chino nto bo kwithira watana ite na na kinya kibara bonde nende bombo tetheria kire kumbithia Nteto nkatho na nchune kigala na keru ari nende turegerekane kalawa we mukuru etawa toitaro nawe tu toitaro nende diragita kulungira chibo nawe tu etawa Harrison ari kinya thai aweta kwa Harrison nende toch chiethirite kiumaira ende kaitene kaunende kana baba arakia Kimiro bacheta Mbotoraiti. Arizona yo Mbotoraiti era ntoitaro ntoeto tukore muguru etaretu ankwatirie. Amwatiria mwira kawite watilite mwanko kinyo koria. Toitaro awata Mbotoraiti ontoetete na kuria ai akenyinga kire ikiana kintona. Riwate kwenda kumurika rutere ethira kethiria inyethere iro etete amurigite wa etete ari ukinya atiri mamwe gorokie amwira ndauma kwa chibu warithoni nwanenkera kinyinga ki induende no mwanka torie mugorambiria kuwa torch amiwa ai anwanenkera mwekoro amwira ko inyawe worie mwekoro eria kuwa kite kora amwirende makosa tutubwithia ni utia tuteoreti onto no ethirie nyumba aweya bekira ruine na achwa kitha ni orere achemania na Harrison kana ntoitaro ubaurie Maureen Kome nwe monene iria weto mathithia Weru ari na ngetwa PHINEAS imana ngakwendera weekend ndaya na enja tukitha tukiota na ringi kiumia ne kiu twitite.